السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الرانتنا مارش أكفرنجيتي مارشي قويا صدفاتي قران ألا قويا دي الدمي في سديه جتشورا أكا بيتناتي بكي أما نجرتون مقالا قروا غارة ملتا مقالا سيناك أبدو جتشور مقالا تنخيستي ما شاء الله كتاب قرآن توكو أرجنة ورب يتناتيف هنا أكمل لالتني أركتن كنا كتاب خنا أهل الخير را أركنه ربي سان الرها جالتو كتاب خنا في النيفي ربع السنة في قرآن قوتو أستي كستي مقالة قروا خيستي جولة تنافره جتورا خنو أكما أركتن كنا مسجين مقالا قرا خيستي ملتو مكان إساء مسجد قباء جنين إماران إساء سمي خيسي ارتيابا مقالان تن غافة دورتي وانسين تاتني بيتن مقالا سيناتي بكا نمني اتركتو الدنيا تنرى بيتنا يجو أما ربين مسجد خنو سمي خيسي مناران إساء جرتو خانا ربي أسكيست الآبي مسجد قباء جنيني أسجلتي جولي قرآن أسكراتو مسجد مهنا منارا خنا لالي biyyatanatti dhufnee quraana ijoollee tanaa kaninee jirra warri addunyaarra jirtan hundi nu bira dhaabbattanii bakka tana jijjiiruudhaaf quraana haa ta'u leenjii adda addaa haa ta'u bakka tana jijjiiruudha barbaannaa akkuma warri biraa quraana biyya Suudiirraa quraana dhufe asitti nuuf raabsanii bakka tana dhufnee gartee ijoollee tanaaf irratti naannoon kun jijjiiramuu waan barbaachisuuf leenjii adda addaa kara diiniin kannamu waan deemuuf jecha namni sagaleen tun isin bira geesse nu bira dhaabbattanii jijjiirama bareedaa tokko magaalaan tun magaalaa ukkaanfamtee turte waan taateef arraan tana ijoolleen teenya waan gartee bakka nuu qabdee jirtuuf hiree tanatti fayyadamnee dhaloota lafaa ol ka'eef ol ka'aa jiruu fi warra biyya tana keessa jiru dammaysinee karaa amantii kanaan akka gaarii akka goonu sagaleen tun hogguu isin bira geesse akka nu bira dhaabbattan barbaannaa hedduu namni gartee waa'ee diin kanatti haajamaa biitun biyya hedduu diinillee jaalattu haa ta'u immoo karaa makiinarraa waan fagoo taateef jecha waan silaa barbaachisu arkachaa hin jirtu tanaafuuhoo madarasaan tokkootu as keessa jira leenjiidha fedha barsiisonni asii barsiisan nama 6 qofa arabii barsiisu isaan kunuu leenjii barbaadanii arabii tanallee barsiisuu fi waan kana guutuudhaaf biyya tana dammaysuuf magaalaa nama ukkaamsaa turte waan taateef magaalaa gartee Iyyaasuun keessatti hidhame waan taateef amma rabbiin magaalaa bareedduu nu godhee ijoollee teenya irratti nu ol baase ammoo hiree harkannee tanatti fayyadamuudhaaf akka sagalee tana hogguu isin bira ga'e waan nu barbaannu hedduutu jira nu bira dhaabbattan isin jenna warra addunyaarra jirtanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.